Nendi sokoni wa mitaboni kuu ya Kathiani kauntini ya Masako ni mato iseme atianio ya mugo mailiana na kibo la wetiwe kwa kila meweta ndena otui kamuyanu na ingi nda umeteke sione kiu kwa kila maweta menda ula etu ya watieta kibo amba tue ndebe mai muweta tawithi etu imadho kwa manesa kwa ibinda yasa mainena na ndeki mama ubo ni mumbola ulo kwa ati ya mwanya usu niwe mana ikithiwe nukwithiwa ayamba tua na kutuigithiwa kibu ni munini wa musube Profesa Kithure Kindiki lona tambukite sokoni usu mwaini muthelu maithingilela ula wetiwe mayesa kumwetekela Boniface Kwina na enendiani kana uthatu ni kwithiwa ulame kwatese kwithiwa tawikivu agisukiera na kwata mwana uyu na kwa jata mukia ndeto cia umacha kwithia kana chivu witu la withite ya activa thini wa kilungu cha miaka 3.5 no short change iwe na niwe mamolo na atangaziwe ni munini wa Musumbe ilata naiba ndio mundu lo na atangaziwe ni chief Muindi na tethi abaetiwe kibeti kingi tenda kwasyo atendo send a very strong message kana ivita andu mamitaboni tenda chief Muindi na tejeza kwitikilo ndungi kiu ni kigete kwenda tenda chief Muindi nina wa mwingi muno pio nditwana kukila kwacha ngewa sabu chief wito acting chief I know what chief na Kindiki deputy president no kieko na atuhakikishia nesa pio kana Mr. Francis Kimondio ndio atakuwa chief na ndiye zibeke kiata tukutamba twaenda kametewa Muindi sabu jiwo wito ndetweka chief ithete party ye atenda akitota wana mitaboni mewetakana kivula weti wa kisioki na ndele wa kana ndele kana na enendinesa nitetelete chief lo twese kuma background kizito utothokomete no seo na tendio kwate wa mundu kuma kithekane utatwese teta mwese na teta amona ba mama zite imwetekelia ofisini muthenya onomwe na itheta kalima mitaboni nitwaleana itwalea leo tumeandamana hapa shauli ya kukataa mama anaitwa Lea. Kwanza kabisa sisi tunajua subchief wetu Akitei Muindi ndio tunamuelewa na tunampenda shauli, anajua kijiji yetu na uzuri wake kijiji ya mitaboni yote anaijua. Hatutaki mgeni anakuja kuanza kuuliza huku ni kwa nani na ni kwa nani. Ni valama oneka maitula mutiani kana indevilene kiwe osokwa makivo mawetakana ndina withianu na huma isaitekela maundu maulosani kana maundu matena umelu kutongoesea kana kusumbika kisiocho nito ni interview ndo inekiwe eto imathangwazu nani wakuzitie mama ni wakuzitie tenda tembwezi watita bwe mundu ina ndima inazi atwikie chifu ba mundu ina ndima inazi tejeza kwitikila leso tungamia na tejeza kwitikila na italea ni ndima inazi mundu ina ndima inazi tejeza kwitikila na cha mwiso nienda kwasyo ithira ti andu mamitaboni tena wenda ya yito ateko muthwa mundu teyetekela corruption yese kwithiwa ba ila tena ibati na tangaziwe chief na tewa chief yito ni Muindi wake Mondio teyesa kwitikela chief onge na interview kuma siya kwa sina miaka 3.5 na tewa mama anatwa probation interview zikirwa malane ana kana 5 tenda kwasyo kaba interview ya chief yetu ongelelwe ando alate ibati asomwa na ito not apply tena we chief wito Muindi Francis Muindi Kimondio na tei kwenda Lea timwezi ona ndia muona na Muindi ana ateana izote ibeti akatia mananesa pio kila tei kwenda na mundu ofisi ozu ndo bingo wa kaundine Masako nyeni toboni motisia